Sveti Bože, sveti mučnici, sveti večni pome, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. Pomaže Bog, pa evo, htjeli ne htjeli, ljudi se nekako nađu u centru medijske pažnje i nije nikakav problem ako je Boga radi istine i pravde. Radi toga i govorimo i svjedočimo. Na ovom mjestu su ovdje stradali mučenici čije imena pišu ovdje. Na krstovima spomen. Znamenjima 14. su na ovom mjestu streljani. I tu je jedan spomen Beleg. 3 rata izdržao, prvi, drugi, posljednji, ali eto posle rata 2006. 4. 5. do 11. počelo je nasilno. Neko je to najpre ukrao, pa odneo, pa kada su srodnici tražili, jedan tu lokalni meštani, znaju se oni svi odlično i znaju svi da je ovdje bilo groblje. I u katastru se vodi da je groblje. 1440 kvadrata se vodi groblje. Hrišćansko pravoslavno. Da je mezarje, pisalo bi mezarje, kao što piše na ostalim mestima. I onda su nasilno počeli. Tačno znaju, evo ovdje dok je bio, ovi lokalni, toliko su imali straha Božijega, pa nisu smjeli baš da kopaju ovdje gdje su ovi mučenici, pa su onda stavili prvi nišan i ima gore slika, pokazat ću vam posle. Otac pokojni Mitar Skelanski gore stoji na putu i pokazuje prema ovim grobovima i tu su bila samo 2 nišana. I tada je još bila ujdurma i tada su bili naslovi od srpskog pravoslavnog groblja pretvaraju u muslimansko. Niko nije reagovao, srodnici su se pobunili, lokalnim vlastima su to obraćali se, molili da se vrati, to na sramotu neka služi koji u toj tada bio vlasti. Tada su ljudima govorili morate imati dozvolu, morate imati projekat, morate imati odobrenje, šta ovi svi ovdje okolo nisu imali. I onda vremenom od 11. makar je taj čovjek, kako se zove, Malkić, makar je bio toliko čovjek i neka orhideja udruženje tražila ovdje se pravi stočna pijaca. Naravno komunisti, bezbožnici, oni su posle drugog rata ovo pretvorili u stočnu pijacu kao sva naša groblja, u javne klozete, pijace, bazene, stadione, nema šta nije bilo, ali hvala Bogu, te mošti i te kosti vape na nebo i kad tad uvek istina Hristova pobeđuje, jer Hristos je istina, pravda i svetlost i car mira, bez obzira što svi ostali pokušavaju da nam prebace na našu stranu. Mi samo svedočimo pravoslavlja, to je Bog ljubavi, Bog mira, Sveta Trojica, Majka Bogorodica i o tome na kraju krajeva možemo da pričamo koliko hoćete jer smo ceo život tome posvetili. 25 godina ja sam već u manastiru, obnavljam crkvišta, manastire, groblja, stara, nova. Ovo mi je 3. manastir koji gore dižem, vadim iz minskih polja, pa tek onda da bi nešto napravili i izgradili. Tako i ovi ovdje sveti mučenici, sve su to preživjeli, izdržali, ali evo posleratna prekrajanje istorije izgleda nisu. 2006. to udruženje Orhideja vraća načelniku papir i kaže naišli smo na mezarje i groblje sa pečatom načelnika opštine, zvaničan akt opštine Srebrenica koji oni, kaže ko zna ko je to pisao, pa rekao verovatno slučajni prolaznik, imate pečat, imate zaglavlje, imate vaš tad je bio načelnik u to vrijeme. Ja ga nisam kao voleo, pa nema veze, da ga voliš, da ga ne voliš, zvanična vlast je tad bila takva. Ovo gore parcela je bila ograđena, evo ovdje se vidi gdje je bila, dokle je bila ograda. I oni su vremenom, malo pomalo, posle došao Duraković, Ćamil, i oni su počeli tada maltene da uzurpiraju, da od srpskog, hrišćanskog, pravoslavnog groblja prave mezarje i da prave spomene za šehite, za kako ih oni zovu mučenike. I što je u posljednjih 4-5 godina najgore, 16. januara bio je napad Orićevih zlikovaca na Skelane, 69 civila, vojnika, žena, dece, staraca je ubijeno 16. januara. Samo 9 dana posle Božića kada je bio onaj masakr u Kravici. Znači za ta 2 dana oni su ubili 118 vojnika, civila, više od polovina je bilo civili. Od tih zarobljenih, koja odavde polovina nije preživjela, 2/3 su, od tih zarobljenih 2/3 su bili civili. Mučeni ovdje u kazamatima Srebreničkim. Ali istina kad tad će da progovori, evo ovi mučenici su progovorili iz zemlje, posle 100 godina čekaju svoj nadgrobni krst i nadgrobni spomen. Za sve one koji su učestvovali u tome, kažemo neka im služi na sramotu. Kako svi drugi imaju pravo na grobno mjesto i spomen iznad glave, kako je čovjek verovao i s čim je ispraćen u večnost, imaju prava, hvala Bogu, i Srbi. To je tako išlo dugo godina i onda su rodnici
napravili krstove, postavili. Ja sam kao sveštenik i nadležni najbliži paroh izašao, služim pomen parastos kao i svaki put što služim kada služimo svete liturgije. Subotom služimo za upokojene, nikoga ne vređajući i nikome se ne mešajući. Ovdje je problem nastao što su oni kao uvredili, što mi nikog nismo pitali. Uzurpator se pita što nismo pitali njega. Ja sam se obratio pravom vlasniku, šumskom gazdinstvu Drina, i oni nisu imali nikakav problem da se obilježe ova grobna mjesta. Naravno, sad je to posao na pravnicima, kako 1440 kvadrata groblja koje se vodilo i dan danas se vodi u katastru, kako je to postavio jedno mezarje i ovi zlikovci koji su ubijali moju djecu na Skjelanima 16. januara sada hoće da ih proglase za nevine žrtve, za žrtve navodnog genocida i donijeli su srebrenički cvet i ponovo se tu pravi neka priča kao u Potočarima. Ali sve kreće od 2011. Izgovor je bio kao u ratu su tu neki sahranjeni. Jesu sahranjeni ovi njihovi borci koji su napadali Skjelane. Oni su dole ubijali decu majkama u naručju, na mostu. Najveće ih je poginulo dok su bežali i povlačili se tamo prema Bajnoj Bašti. To je sramotan čin. I sve pokušavaju. Kada nemate dokaze, kada nemate nikakve argumente, onda je najlakše hajka na Vuka, sve je kriv iguman Luka. Ali to uopšte nije tako. Imaju i srodnici i oni su sada podnijeli zahteve. Tada je spomenik ukraden, pa vraćen. Ponovo su postavljali krstove, krstovi su opet ukradeni, oni su ponovo postavljali i hvala Bogu, evo sada je se već angažovala i opština i vlasnik i da se to već jednom uredi. Nadam se da će to sve izaći na dobro kao i što treba. Dole je bio bezbednosni forum, maltene da li će da počne rat ili neće. Neće, reko sigurno. Ovako, reko, ratovi ne počinju, ratovi uvijek se uvoze. Bože oprosti za one budale koji ih prime. Tako je bilo i prošlog puta, tako i sada. I uvijek poručujemo mir svima. Naša je vera ljubavi, mira. Naš Bog je Bog ljubavi, Sveta Trojica. I Otac Nebeski je poslao Sina svoga Hrista u ovaj svet. Rodio se, slavimo Božić, bogojavljenje, kad se javlja Sveta Trojica. Evo Svetoga Savu i taj nesretni Ćamil. Svaki put kada su pravoslavni praznici, oni pokušavaju da nam to začine gorčinom, da ne bi proslavljali u radosti i pravdi, ali ne mogu nas sprečiti. I prošli put za Badnji dan, tako je sve počelo. Gde ja ložim badnjak, kako ložim badnjak. Šta smo god pokušali, kada sam god, evo 15 godina obnavljam, svaki put je bila ista priča. Svaki put je bila napadi na oca Luku, naravno neosnovani. I posle kad se dokaže da nisu u pravu, da nemaju nikakav argument, to se tako tiho prećuti, pređe preko toga, ni izvinjenja, ni praštanja i onda se ponovo traži novi razlog za novi napad. Koji 15 godina me napada, 15 godina gubi. I on više ne zna šta će i onda kleveće po raznim televizijama, po raznim novinskim člancima, federalnim medijima. Međutim, kako kaže apostol Pavle, ako planiraju da se svađaju, mi takvog običaja nemamo. A isto tako kada nas prozovu, jasno glasno znamo da kažemo ko smo, šta smo, u šta verujemo i šta radimo. Jedini ovdje domaćin na ovom prostoru je manastir Karno koji je u posjedu ovoga metoha Kraljeva voda 1/1 i u gruntu i u katastru. I to ne mogu da spore. I ja tamo me osporavaju na svom što radim, a one ovdje gdje su uzurpatori i gdje prekopavaju tuđe grobove i na tuđim grobovima i kostima pokušavaju da grade neki svoj mit i neku svoju istoriju. Napisao sam mu jasno glasno prošle godine u ova doba oko Svetoga Stefana da to neće uspjeti i da je to sramno. I oni se još pozivaju da su neki verujući ljudi. Rekao sam i drugoj strani, ja sam vlast nad ovim grobom. Hristos nam je dao što razrešite na zemlji, bit će razrešeno i na nebesima. Što svežete na zemlji, bit će svezano i na nebesima. Evo, skoro smo ispratili našeg Mitra dole na Skjelanima. Poslednja molitva razrešena koju pročita sveštenik iznad kovčega je ta molitva. Prema tome nema potrebe toliko u Idurmu dizati i larmu i koliko su samo pretnje stigle prema meni o ubistvu, ne znam nija šta sve tamo ne bi, baš su kreativni. Poručujem s ovog mjesta da je Njegoš davno opisao. Ne bojim se neka vas je ko na gori lista, no se bojim od zla domaćega. Oni su uvijek nađu kao posle navodno Srbin je uklono. Nije rekao uklono, iako je Srbin, to nije Srbin. Iako je, ne kaže se uklono, nego ukro. Isti vinovnik, oni su pokušali kada su vidjeli, tamo ima međe dokle, pa kad su vidjeli da se niko ne protivi, ni od ovih na sramotu neka služi lokalnim ovim odbornicima, kako se zovu. Oni su to sve prećutno. Čemu onda polažete vence? Evo, skoro smo 16. januara, tolike stranke, tolika udruženja. Svi polažete vence nevinim žrtvama koji su pobijeni 16. januara, a ovdje dozvoljavate na srpskim kostima iz Prvog svjetskog rata da se podiže mezarje tim ubicama te dece sa Skjelana. Pa zar to nije licemerje?
I taj isti Ćamel, ja sam mu posle poručio, želim da doživotno da budeš potpredsjednik Republike Srpske. Od ove države živiš, platu primaš, mi ti sve dajemo, a ti toliko mrziš tu Republiku Srpsku i toliko mrziš Srpsku pravoslavnu crkvu, da je to, Bože oprosti, ne znam s čim se to graniči. Kakvim sve imenima me nazivaju, to je strašno. Srpska pravoslavna crkva je miroljubiva. Iako odbornici i niko ne sme, Srpska crkva uvijek stoji svoj narod. Ovi mučenici su zaslužili svojim stradanjem grobna znamenja, oni su mučenici u Carstvu nebeskome i naravno da ćemo im služiti liturgije i pomene za upokojene liturgije i pomene i parastose sa rodbinom i sa svim. Krivo je što je manastir živ, što dolazi mnogo naroda, što dolazi dece. Hvala Bogu, svedočimo Hristovo vaskrsenje. Nema Srba. Kako će biti Srba kad ste ih ubijali? Napisao sam lepo dopis dole i u urbanizam, i u policiju, i u građevinskom inspektoru. Sve ove gdje su oni žalili na mene, ja sam samo odgovorio. Sve što važi za mene, ista pitanja važe i za vas. Koga ste vi pitali kada ste ovo postavljali? Niste nikoga. Jeste pitali domaćina? Niste. Čak ste arogantni bili prema ovome, ponašali se kao vidjet ćemo ko je vlasnik. Otiđite u katastar, u urbanizam, vlasnik je Republika Srpska, upravljač toga je šumsko gazdinstvo Drina. O tome nema spora. I posle ćemo dogovoriti se, evo danas je stigao dopis da razgovaram. Ko želi da razgovara? Na silu ne možete ništa, pretnjama ne možete ništa. Prema tome urazumite se i objasnite i vašim vernicima ako su vernici. Ja više zovem, to su neki fanatici tamo. Koga bi on ubio u ime Allaha i to sam doli rekao. Pravoslavlje nikad nije izvršilo nikakav teroristički čin u ime Boga. U ime Hrista nikad niko nije ubio. A oni sa imenom Allah Vekber ubijaju ljude. I mi kažemo, to znači veliki je Bog. I mi kažemo veliki je Bog. Ali je to Bog mira koji je stradao, raspet na krstu i vaskrso. Znači, naše pravoslavlje je takvo da mi raspinjemo sebe, a ne druge. Božja ljubav je sišla s nebesa, ovaplotila se. Hristos, jedan od Svete Trojice, obukao je telo ovo naše, u svemu isti kao mi, osim u grehu. Pokazao nam kako treba da se živi u ovom svetu i kao što sam rekao i nama Sveti Sava ostavio svetla lica kao anđeli kroz raj. Izlazimo prez lice Božje. Ovdje na zemlji je sve privremeno i sve prolazno i na kraju mi znamo istoriju. Ona je skupa srpska istorija, plaćena krvlju. I ne možemo tek tako da prelazimo ni preko ovih grobova, ni da zaboravljamo, ni zarad ovodašnjeg nekog lažnog mira. Pitam te naše odbornike, koja je to cena pa vi prećutkujete ovo? Zašto nećete da kažete? Zašto nećete da izađete? I onda mora sve se svaljuje na igumana, ali hvala Bogu iguman je tu i to je moj posao i moja dužnost. I na kraju ja imam vlast i nad ovim grobom da pročitam razrešnu molitvu. I isto tako kome ne pročitamo da zadržimo tu vlast. Prema tome uzalud se buntuju protiv Hrista i pomazanika njegovog. Tako je bilo, tako će i biti. Ovdje svedočimo stradanje, mučeništvo, ispovedništvo i na kraju vaskrsenje. Nema mjesta ni za ružne reči, ni za neku omrazu, ni za neke svađe, jer vera nije od toga. Veru pokazujemo, slobodno ih ispovedamo i Bog je dao slobodu svakom čovjeku i neka svako izabere kojem će Bogu da služi i kako će da živi na ovoj grešnoj zemlji. Ali toga čeka i posle ovoga groba gore. Eto, toliko što mogu da poručim. Hristos Vaskrse, hvala vam.